بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ذكرني ما نسيت وعلمني ما جهلت. اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني يا أكرم المسؤول. إمها لبيت أخن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدي ما النبي صلى الله عليه وسلم حياة بول أكله فانو أريه ميهكو مي أنني دوسي ميهكو أميهك دبوما وني بتفا لو مچا أميهك بركش وني مچن أرا أميهكو هنگا فأنني أساق مچا برابجي أميهكو اسمع النبي صلى الله عليه وسلم عليه هدي دنبي الله برسوله timang mani barakina fa fatakang ngaragen fiya fae timang ge fa fatagina gunay timang ge fa fatabbimu ge ahulwerina guna la fi kam gawana e fa fatakung e ahulwerin hala ko da fata gina guna fa fatimang mani ko fe fa hal li min tauba fae timanne tauba be hiye hin nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis berawani tiba Islam bece hento tiba Allah ki ekawanta ilah kama hikiwashe ati tibang kale ufana ki Allah ge nabiyya kama hikiwashe hindu emi ko ekale ufana ki Allah ge nabiyya kama sha adi Allah ekawanta ilah kama hikiwi hindu nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis karamani Allah subhanahu wa ta'ala tiba ge fafata yokanta takaka badal kurabani hindu emi ko danawani Allah ge rasulai wa khadarati wa fajarati timang kuri fajir huriha nubaka min hiye timang alwali tang hiye timang kuri mi huriha nubaka min besekon tatakabadarani hindu Allah subhanahu wa ta'ala ge nabiyya hadis karawani ade tibaga enubakan tatabis Allah subhanahu wa ta'ala yokon tatakabadal kurabani hindu emi ko Allahu akbar Allahu emme mati weri wanta ilahi emme mati weri wanta ilahi mimir mongomo emi ko embori die ashabe kan vidalwani emi ke adu kenden den emi ko Allahu akbar kiya adu timem be kan eswini lobete khon lobete yoxtan mi hadisa en algon menne engeni kongametto mi hadisa en algon menne engeni Allah subhanahu wa ta'ala ekalange artukun deke bado Allah subhanahu wa ta'ala ekalange artukun kuring ediwada gannawani emi ekalange rujuwuma ekalange artukun kibang ekalange ediwada gannawani ekalange artukun taubawuma Allah haddennuma Allah ge magan emri awma min angade Allah subhanahu wa ta'ala ge oga ante verikan ekalange alutukun namedu rahim kurabwa minba ade miyadu alugon me mune faane alugon menna waragina kutta kurave engigenna neengi ves waragina kutta kurave alugon menge umurum mihadu wasje miweni eveni kushka alugon menna bani arafe kihineto yadani timange faafata fo hewene hiye timanne kanege den timanne islah wangunas islah wevene kame nikan alwaswa zumar suratu ke fansas timana ay Allah subhanahu wa ta'ala wahyu kurabani qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a kale gafanu bidalu ashi ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim emi hunge amilla nafs tagu macha israf kuffawati man Allah ge artakunna kale gafanu bidalu ashi لا تقنطوا من رحمة الله الله برحمته متبامهم أميد كنان لا شيء إن الله يغفر الذنوب جميعا أما كشور الله سبحانه وتعالى هريها فافتك في السواد با إلهي هريها نباك أن تتك في السواد با إلهي وكي كمين استثناء إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم أما كشور كلامي في السوا أوغا من تبري إلهي آدي mi ayat baawalen buna sababa amedo mufassiru mani baahaka dakwa mi ayat go mane bisnali ma algon men benge
كتم قرفا في كفور نمس الله التوبة ورجوع واشي كلام ماني أمي كنا لو باشي مي آية تفسير أحمد مفسر واحد تقول إنجيلنا بتو مكة أهلنا مي آية باوار مكة أهلهم emihun shirukko Allah uredi uluma fahuga emihun naki kina guna nubaya kan takke kuri baika wihin emihun tawbawama nabiyya sallallahu alaihi wasallam arhe dang uni emihun eduni emihun ge tawbawa names emihun na tawba wevene to suwaluta timam menna vehiye tawbaye timam men eveni miweni kushikko fime ehi dumiyaye bawale kuni kama mufassir bidalwa nabiyya mufassir bidalwa ni islam bi bay sahabi be kalun ge tere bayko ebe kalon anika islam din du ko tiye adi fa fataka aragan fa islam dina embri rujua wa beenum biye ehindu mihaye bawale buniye la taqnatu min rahmatillah tibamihum ummidu kana anulashe allah ge rahmata amed emihun naden tawba etto emihun bisni amas allah subhanahu wa ta'ala bi wahi kurawani la taqnatu min rahmatillah tibamihun timan allah ge rahmata amed ummid kana anulashe إن الله يغفر الذنوب جميعا حمك شورا انتما الله هريها فافي في السواد بمي حمي يجين مس الله سبحانه وتعالى هريها فافي في السواد بمي آدي إهنكم أرغن من ما يسواني كمني أرغن من نا أمي دواني كمني أرغن من نمتي الله مغا أمري رتوه mi efada masare algon men he da kuramo midani barakaya teri ramadan moge duasta ramadan moge fahudi ha ge duasta mi duasta ko allah algon men gina gina yang istighfar kurambe allah gina gina yang tauba wa bi algon men kurin ko fawa kushaka algon men badan kamen ekusung embri annambe ekusha devana fahar ko ara nugan nambe allah wa'du ahdu ko algon men ge fa fa sawato edidan nambe eirun ilahu algon men ge فافتف السواد بان الله يرات كربيا الله سبحانه وتعالى كلامه أرتكون دك لو بيوتيودكم ما إله عادي الله سبحانه وتعالى قدسي حديث كرواني يا ابن آدم آدم قدريا إنك ما دعوتني ورجعتني تبا تمن الله الرجوع تمن الله الدعاء كفكم غوانا غفرت لك تمن الله تباك فافا في السواد باوشيم على ما كان فيه ولا أبالي تباك فوا كانكم كتمن الله ولا باوشيم أدي كانكم كفروال نبهت باوشيم تباك فافا في السواد باوشيم يا ابن آدم آدم بدريا لو بلغت ذنوبك تباك فافت ذنوبك لو بلغت ذنوبك عنان السماء تباك فافت uduga bilataka hame forikam gawina mes farayatkum udu furadikam gawina mes summa astaghfartani fahtiba fahuwa timang Allah istighfar kufikam gawana timang Allah fussa mangadi danwa fikam gawana ghafartu lak timang Allah tiba gafafata fussa wa adiba ushime adami Allah subhanahu wa ta'ala ge basful min gigandani ekalange artakondake lobi wa mimbar ekananging edeshe tiba gifafata kitam megina yes ekama tiba farwal timang Allah farwal nubato awshime tiba timang Allah fusum ngedidan waf kamwana ade mingangadini ekalange artukonde Allah subhanahu wa ta'ala lobi todikam wa member oga teri odkam wa member lahum kurwa member ehin hadisaya kalgon me jahilana ade mai nabiyya sallallahu alaihi wasallam ga haya pulugo ekere gafan efahariga hangurame nimma labaaf medagati asirun takaga mi asirun ge terega uranu anghene me kura kamaki kuda kujju ferne me kujja urwadwani gaya kollabaaf kirudunu mattaka mesake kurwani migota eki kudin tak naga mundi anghene nabiyya sallallahu alaihi wasallam ferne medaganwani adi ashabe kalunna wes ferne medaganwani لما فهم هن كجوا نجا رواد ولا لو بيمبتا لا إن هذا لا أدي إن كجا كرديف إن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كانوا ندانوني تيبه كانوا نفين عنهم ميها نجى داري فرو ألفانا إلا لانه هي هنا أصحابه كانوا ندانوه نجى داري فرو ألفانا كان إلا نلانه
yaginum vis algon men engena may ko ena eha oga tirkama ko lobiwa mi ekujja hodum gole ekujja ekerdi ekujja ga kolla kuluna ekujja ya patala hadala mi alifana kan ekujja ngelena ena ek alifana ngereje hono kam go bina mois ehinda nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis karawani Allahu arhamu bi ibadihi Allah subhanahu wa ta'ala kalanga alutakun de lobi wodgemate minha ekalaange alutakun deke raham kurabate min hadhihi bi waladiha mi anhem mihaya ge mi anhem miha enage darifula mi wa oga terkama bure mi kura raham bure Allah subhanahu wa ta'ala ekalaange alutakun deke ma raham kurabane එහෙම වීම ඒ රහම් නිකම්බල්ලා මයක දරියෙක් ගහුන්න රහම් ඒ බure Allah subhanahu wa ta'ala ekalaange alutakun deke raham kurabe ade mi kuda hadisa mi engeni Allah subhanahu wa ta'ala algon menna med raham kuraba member ehin kam algon menna ngati mi ramadan manga Allah gine istighfar ko tawba waki wagutaka tiba madukura kan mujhe hinduna kam madukura kan mujhe reegana kam madukura kan mujhe waki tarawih namaz ka fatta madukura kan mujhe tiba Allah hattaka dua dannawa tiba Allah taka edembi tiba Allah taka edembi komme bagute komme gadi bes masalene tiba Allah wudu kokke derako en namaz ko fiya itoro furihama ganna edidan no sajida kon e hadwa word kore pila e miala ke kufa fatak kinagune miala ke kusam miala itira ko miala kufa fatak fuswande miguta besti be fonna tuwa kore vidan alukan mentua korambi wake bagute wake gotaka ena guru menne ena ge hitum ikhlas terikama ko ena ekaman edifa Allah hadanna mambi ade kuda ehin hadisa ka tehilana mai nabiyya sallallahu alaihi wasallam haya kuda amr ibn al-as mikale fan islam bi hadisa ki wala mashhur hadisa mikale fan islam wa nabiyya sallallahu alaihi wasallam ariha wadagen danna kale fan kuda pashe kale fan bayt hipo Nabiya sallallahu alaihi wasallam appudu hipa appun dulen kurabitan Nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis kuraba kale fana kihinetto evi hindanoni e Allah ge rasula timan kale fana shart kurabam benu fuwe timan kale fana ge isuguswa fa fata fahem benu be mi shart kuran timan kale fana benu be hinda Nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani ama alimta anna al-islam yahdimu ma kana qabla kale fana engoda nuganwa to islam kam ki e kurin ko fon na huriha kam halak kolla kam ke fohele de kam kale fana tan ngani to wa anna al hijrata tahdim ma kana qablaha adi hijra ki e kurin ko fa kan ta halak kolla kam ke fuswa de fan kam ke kale fana kan ngani to wa anna al hajj yahdim ma kana qablahu adi hajju maki e kurin ko fa fata fohele de kam kale fana engoda nuganwa to ade mihaku Allah rujuu ave tauba vechikam gwanam emihaku kuri faafta Allah subhanahu wa ta'ala fussawade pan ena rankalu tauba kon tauba vechikam gwanam enage kushenne fata mihaka emihaku Allah subhanahu wa ta'ala lawa fan ekalange me diwode gannawani ekalange ngalgon men rujuu avum ekalange ngalgon me tauba ade algon me ge mi duasar ke khas ko kawidu ge duasar algon me miti fura banduga ge banduga ehem wima darusta beste me jehni migota tibwa algon men kitteri waje algon men mi fada imtihan takuga algon men jehni sahabitu ya bayakama algon men ge iman kama lolong arwala genenwa algon men naki iman terikama ko Allah tu adanno je bayaka algon me mi fada dani walta go waje nikam bandawa yaqub alaihi salam ekale fan darin vidalwa baswak pirat kurwan gasa ben ya bani eti man kale gefan ge darikal darin ne idhabu tiba min hundash fatahassasu min yusuf wa akhi tiba min hudash yusuf fana kale gefan ge akh wala tayasu min rauhillah tiba min ummi dukanan dash Allah ge rahmatun ekala ge rahmatan tiba min ummi dukanan dash ekam kale fan ga darinta Yusuf alaihi salam tuppolo iruga me kale fan gari gamis kolo difage
ziyuba ekale fanu kayfi e gamis kolgo le ongula gemi names Allah ge hadratum ummide kanen laba ekale fanu dunya ge deri hono kan engi e fogo misra ekale fanu ge darinta kore vidatro fogo bunyan min hayyarwa bunyan min ekale fanu ge hayyarum e debe kanam hoda diuma mi edit ekale fanu denne passport لا تيأسوا من روح الله تيبامي الله حضرتهم أميد كنان لا شيء ده شيء يوسف عليه السلام كله فانو كوكوفلو هود هذا مي كترين مثالك ما النبي صلى الله عليه وسلم حياة بلوغا خندق هنغرا ماغا مكة مشركونا أدي أميهنا بايتي في بركنا قبيلة تكا إكو مدينة وشان වරගද හංගුරාමේක තයාරු එහිඳු ඛන්දක කොන්න මුන්දී වරගද හිලගන්න ඉජ්ජේ හිලගන්න ෆෙලි ඒ හිලගන්න ෆලුවා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හිලගන්න ෆලාගෙන යා හදිස් කරවි ශාම් කරාගේ තල්දන් දෙල්ලි විච්චේ ඒ වගතුග එපද දති වගතෙක් එකලේ ෆාන උම්මීදා අදී එකලේ ෆාන මේ එකලේ ෆාන්ගේ පස්පෝ ශාම් කරාගේ තල්දන් දෙල්ලි බේවා ෆහරිස් කර ෆතහවා වාහ මිවාහකතන් අබෙුණී මුනාෆිකුන් නබී කිනතෝ කරනෝනේ මිහාර මුෂ්රිකුන් ඇතිවි මදීනාගේ අහුලුන්ගේ මුදාබහාන ගොතුක එබ්බසුන් තොබ සදාගන්නේ එමිහුන් කාමියාබ් කමුවාන තිමම් මෙතිවි දරින්තකයි කිය දුකලා ෆෑසේ මුලින් මියති හිසාරෝෆේ කොන් ඉරක් කමින්නගේ දෙන් එමිහුන් තිමම් මෙන්න මච්ච බෙරිව ගන්නානේ තිමම් මෙන්ගේ අංහෙන් දරින්නා තිමම් මෙන් අංහෙනුනා දරින්ත එමිහුන්ගේ අසීරුනා හදාලා කොන් ඉරක් කමින්නගේ නමස් ඊමාන්තරියලම් එකන් එවගුතුස් කබූල් කුරි දතිතකුගේ වගතුග අල්ලාහ උම්මීද් කරමානේ අල්ලාහගේ හදරතම් අලගන් මෙන් එදින් දිහේ කංකමුන්නාන එහෙම මේ අලගන් මෙන් දුආ කුරායිවස් මිපද දුවසරක ખાસක දුආ කරමානේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එදුවා ඉජාබ කරපාන කම්ගේ උම්මීදායක එදුවා ඉජාබ කරපාන කම්ගේ යකින් කන් එන හිතුගවන්න ජේ එෆද ඊමාන්තරිකමායක නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදිස් කරානි ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة يبامي من دعاء كراشي تيبامي من دعاء قبول كربا فاني كم أميدا إجاقين كما إكوغا هذا أرغن من نا أميد بغنين ماني أرغن من أبدوس أميد كران جهني هوا أرغن من أميد أبدوس أمن جهني توبا الله حضرة مغفرة إدو أرغن من إترواها كي على ما النبي صلى الله عليه وسلم خبر دبا فوا حادثة آده بني إسرائيل باغا ترينگ ميهك واهك اميهك نوديها نو ميهون غتل كوري حق كانولا غتل كرم فاوغ اميهك بينم بيچ توبا اهيد اميهك پيلا شوغا پولي مي අලුවරි සෝලි අලුවරි කාර්ය මිදනි එහෙනිය තවබා ලබවානතෝ සුවාල් කරු එමිහක කාර්ය ගොස් එලවරියා කාර්යක මර්කෝෆ මේනබුනි තිමන්නේ කී නොදිහ නොමීහුන් හග්ගකාන්ලා මරාෆුරි මේක තිමන්නේ තවබා වෙහිජේ තිමන්නේ තවබා විදානි එහෙදු ඒ අලුවරියා රුලිස් කොෆ ඒ අලුවරියා හින්නමන ජුමා දන්නවනේ තිබායක තවබා එන්නේ එහෙදු ඒන බිම්මච වටාලා ඒනගේ දොස්තු බාලා ඒ ෆෝග මේ බිම්මතිග ඉල්මු රංගලෝ ඉල්මු එරිය කොලිතෝම් බෙරි බලාගේ මීහුන් එනේ තකෆි ඉල්මු එරිය ඒ ඉල්මු එරියා අරි හංගේ නදී දියාම ඉල්මු එරියා මෙදන්නවනේ කලේ මි කලේ තිහිර බිමුන් කලේ නුකුන්නාෂ කලේ මිහාරත වල එකුමකි නොබෑ බිමකේ එතනුග අහුළු වෙරින්න කී නොබෑ බයිකේ කලේ මිවෙනි බිමකක් දාෂේ එතාගේ අහුලුන්නකී සාලිහ් බේකේ අද එතාගේ මිහුන්නායක හිය අමල කොක්කලේ උලේෂේ ඒ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා තිබාගේ ෆාව ෆසවාදේ ෆානකේ අද තිබාගේ තවබා කබූල් කරව ෆානකේ එහිඳ මීනා ඉඛලාස් තරකමායක් තවබා මට්ටක ඒ රෂුන් නුකුති දතුරු ෆෂාෆි සාලිහුන් වලේ රෂන් නුදෙවිනිස් ඒනගේ අජරු අතු වෙච්ච ඒන මරු වෙච්ච රහමතුගේ මලායිකතුන්න නුබෑ කන්ද تكفوا منها غفران حقوا ملائكة حاضر وجه إفران جندي ماتكا ملائكة بيكلون مدوغا دبسون فديجي كونغا مكاتو كون ملائكة بيكلون تكتو فران جند بامبي نبيا كانت تتو فران جندوا ملائكة تنتو رحمة ملائكة تنتو هندو الله سبحانه وتعالى حكم فنوبني إدبامي هم مدوغا صلح كرب ماتكا حكم فنوبي ما حكم ما اسمي دناني تكمن من هلكي
min kurashe ena mihar marwe famayati kari kom bimakato balashe he salih ule bima kari kam gwana ena he salih mihun giteregne mani ena nuba mihun ulono bima kari kam gwana nuba mihun giteregne ena mani ekota masara minimale dem min beli Allah subhanahu wa ta'ala amru kurabi kamane amru kurabi binganu gaak kolla deshe he salih mihun alon tana emi he gaak kolla deshe ehno gaak kuri rahmatul malaikatum afurana gendevi ade kinatami Allah ikhlas terikama he niyata tauba man hedi ena diye nuba kan tatta kuri mihun bikiba duruwegen ena diye Allah taka tauba man hedi ehno Allah subhanahu wa ta'ala ehna milebevi he mihun giterin salihun giterin rahmatul malaikatum ehna gifurana hipwaga midi ade min ingigandani alugan men Allah tauba wambika alugan men Allah amedu ummid kuram verangalakka alugan men ge faafata ginakam go verames nikam mellawa alugan men munfaane umurum miha duwasweche timam meveni kushakan eveni kushakan aragatime timam meveni mastuwate kete go venu gite ege shikarika ve timannage police record evote eveni verakam meveni varakan evote ekam minista kuntimanna balenu gane heokan kan kuri mes polani kaleti men kahala me ke timam men nenge kale yakatu soti men kam kushak ko gene eveni kushak ko gene kale rangala nuane kaleti men kahala me ke namo es Allah subhanahu wa ta'ala wa hikra wani ki keto wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata 'an ibadihi Allah subhanahu wa ta'ala ekalaage alutakum ge tauba qabul kuraba ilahi ويعفو عن السيئات أديت من الله فسوا دباه شيء من نبأ كنت ويعفو عن السيئات إما نبأ كنت تتمنى كرهنا يبنا مياه الله سبحانه وتعالى متي بابلا ويعفو عن السيئات توبة أرجو من رجوع وامي Allah tibaga tauba kabul kurabane algon men tauba bijikam gwan algon men ge tauba kabul kurabane mi algon men edem bi bagutu me pada ramadan mahika khas ko fawdiya ge dwasarga laylatul qadr bi layre libeto gadala masake kuramane nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kurawa fa man qama laylatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi laylatul qadr bi layre darume ya sawaban edige ere hod mattakare alkon ko femi hage iswa gusawa puriha pafe Allah subhanahu wa ta'ala fuswa de panite are algon men ramadan ma kule nabiyya sallallahu alaihi wasallam mi hadis mati misana kollam wara muhim nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis karamani thalathatu la turaddu da'watuhum tim mi hekwe etim mi henge dua raddun qurban al imam al adil adil imam mi hage dua الصائم حين يفطر رود وريا رود بيلا هندو كرا دوا إهن رواية قاعدة رود وريا رود بيلما داندين كرا دوا إهن رود يغمر ويسألكم من الله توبا مامبي رود بيلما فهوس رود بيلا هندو ويسألكم من الله توبا مامبي دين محدث كانني دوة المظلوم أنيا لفوامها كرا دوا الله سبحانه وتعالى رد كربانته إهن كمان الله سبحانه وتعالى أرجون من دوا دانومبي كلام وحيكروني وإذا سألك عبادي عني كليك فانا تمن الله قالتكم سؤالك فينا وكليك فانا بدار واشي فإني قريب فهتمن الله وني قالتكم ناكتم بجن أجيب دعوة الداعي إذا دعان تمن الله قالتكم كري على دعاء فينا ودعاء إجاب كربا وشي ما إجاب كربا تمن الله ميري قالتكم ناكتم بجن فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي فايرتكم كرنجه كمن اكلانگه اجابه دينو اكلانگه فريها موتوغ ايمان بون اي ارتكم فلاح كامياب بود متكا الله حيكرون فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون علي مي بركات رمضان معكي أرجون من منفع قرآن محكم غلباش أدي أرجون من عمل الله سبحانه وتعالى قبول كربا أرجون من جفا فتفسوا هذا باش أدي أرجون من نكي سوار جوان تبرين كم غلبا نبي بيكلنا صحابي بيكلنا أريو جوا بيكم أرجون من باش أرجون من
muli islami ummata hewgetta medwir kuraba algon menna mikurioti fawa babaing algon men rakkater kodde bash adi algon menge miskitta kaki falutana kanwane patakotaka algon menna mimbar kuraba algon menge miskitta pului algon menge kibe ufa verikama hingama jong libe fata dostake algon menna kurmati kuraba she ade Allah subhanahu wa ta'ala algon menna fusawa ade bungi du'a kura hal أرجو من يبقى كلاني سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.